mi bu nipa mi nsuro nipa wo su be gu Kristosom me say ada wo ka asam na asada na no me be da wo so wonam wo nyina expiring date account wonam ho nyina no expiring date account hwe ma me ka se bi ncha adum chedua no ontie ni me say chance ye sa hu hom na Nyankopon ama mi bi hwe ma me ka se bi ncha adum chedua no ontie ni adum chedua tie ni me say chance ye didi mu no ye nya ye na ngum hwe wo start say wo do ho ebe wura Abusia sofobia babonten ababede adum chedua ama ensem a waka ede ache adum chedua no ama Philadelphia movement no abo shake ama omu hu se ne sofo no ka no eno na enokra na ne adum chedua ka kire mo nti omudi na chi no eno na enokra sa video no ena mensa aka amede eba besom mo timeso so subscribe our page we no wa mi adom so ama upload bia wonsa etimi aka abusia meka wo se dwumede so amede brewi cake center ena asomasne emamde sa dwumadi ebro cake center se ode bosume baako asiho a ode ye classes ama new beginners no eno nti ebia na oba na wie school tifia all train results ne beba emane nante basabasa nkoze results ne bakra na bia oyoba na okofa mpwanyin se bi no de ba be shofa ne cake center na ye nche ne se ne ode ne nsa ebe ye dwuma results ne mra no na watimi kura enyansa na dwuma oye de ibi so na wa abrochi na wo ba bi wo hanum se a eba no ebibia je so se ne sika man de tadu ne dia odofo me ka wo se fa ne cake center na ekobo ne dwetre prekum cake center ewo dansuman freno ewo 0554 640187 0554 640187 wa obedi kan akọ cake center no wo discount befu a ode be ma wo bosome pepepe wa kire adwuma na bi besua cake ye besua decoration ye ama won so nya won sa na adwuma ent na o man mu ka se adwuma ni wo wa bra adwuma ebufa won sa eye bibi na won so nya kakra efa to obusua afi yenko ensem no eso ya ogana ha ana prophet adum chedua sofopani a wo se oye the voice of God eba beka se obetimi agu Kristosom afen so be next 500 years ono nanim ena yasoma ne se onfa mesesa Yesu na yenu deda no anim na sa Yesu no eburu ne bi a wote ne baabi abusuya sofo adum chedua ebeka sa ensem we no e ma ga na sofo ne bebre na ena ombufu papa no e ma bebre na ne kaseti a papa no ye pa Shompo okra beka maynim se adum chedua aka asem chena shompo ne shompo beka fa ne ho o chene de koto e de ko police station a abusuya nyina enim bebia ensem no akwakusi na eno na sofo bi ababonten ono se fre no gongon bita ono obo gongon nim obo dawro no e de ma Christ enye ne adum chedua eye ni bi na eno na wababonten beka church of penny adum chedua se sofo asem ben e na wokeka ne sa no se 500 years ubegu Kristosom na wo de wo anim abesesa Yesu anim ama Philadelphia movement no ababeteki over osese adum chedua se oye sofo anyame na afre na ono gongon bita se o ka cha adum chedua se o man 5 years pe se yenhwe se Kristosom ne begu ana Philadelphia no ene begu ebusia yenko ene ko senia gongon bita e ka ne nsem no ede church of penny adum chedua na yemra adum chedua wo di megu Kristosom na die na ku wo yare on megu Kristosom na Philadelphia movement abeteki over wo yare so bolo ne pada what you say in the name of miracle items edi buni perfaso bejina simpie so kekan kwasese fa no edi free chenete ne you have beaten more than you can chew hwe adum chedua ba bibia wo bia no me ma o pole 5 years and me listeners me followers obi bia ne o hwe sa message we bia mo ntwe ne date nto 5 years achi no ye be se Kristosom begu ana Philadelphia ne begu chenete ne abuo bia bewu a wopre abuo bia ebewu a wopre se ubegu Kristosom o yare on enya nwanwa ma menka se bi nchi adum chedua chance a ye didi mu no wo ye pani o chance a ye didi mu no ye saja ye na agu emse wan titwi no me say adum chedua chance a ye didi mu no ye saja ye na agu chance a ye didi mu no ye saja ye na agu adum chedua me kasa kire o se Yesu Kristo da uboni mi nsuro bibia ade a misura ne se meye bone atia menyankopon please semne court semna wudi wuro wura Ghana sofofo no
meme gongon bita matra na da priest prison hon emwa na da ho ana aka so di kan wo kwata na chese wadi bem wo me ye di priest ro meme nka ho ena ba no physical you can't opa magana nyina ye modwa na dum chedua gina fa mi nyina fa no obi emfa ni nyankopon ni ehwadi ebesie wo ma wo di priest fo huro mo meme gongon bita me nka ho prison na wudi huro amanfo na mechi watum ena mo lawyers mo ye de ye lawyer ba eye ba ko pe ono ne Jesus Christ of Nazareth mi suro nyankopon ensa me suro nipa mi bu nipa mi suro nipa wo su be gu Kristosom me say ada wo ka asam na asada na no me be da wo so wonnam ho nyina expiring date account wonnam ho nyina no expiring date account Shama mi ka se bi ncha adum chedua no ontie ni me se chance ya didi mu no chance ya didi mu no ye sanya ye nantum me pa cho usura no wo freelance so me gongon vitamin ka se mfa me hunsie I'm not coward empanifo ka bibi opoto ka se say coward die many times before their death cowards die many times before ye ko ma ye bu omu hu o mu ye huro ma me gongon vitamin ka ho ade ba ko pera me asaso esumisuro ade ba akopɛ ene se meye bone atia me nyankopon apart from that mi suro hwe utwitu wo twe de ade dabi sa hu hom na nyankopon ama mi bi hwe mame ka se mi ntia adum chedua no ontie ni adum chedua tie ni me se chance ya didi mu no ye nya ye na ngum hwe wo start se wo do ho ebe wura Kristosum mu no no abeton so bolo ene ya fa ne se wo pada abaye won trekese e de nya ho no saa tam no nankremosom wo ho wanko na Hindu e wo ho wanko ho na Buddha e wo ho wanko ho tenye ni e wo osum bebire wasase we so beto oba no wudi Kristosom ene bae Kristosum na wanya ho se tam waton so bolo ne boje ya fa ne se pada eni ade eni ebu amanfa fa so nya ho no na wusu begu no eno na ama wo wasebi o padum chedi asema mi ken ko fa photo bi a wutwa ne be se o de ma me nkochiri kwa be 11 years photo bi na fa ne photo on the Kristosum ayo e din Kristosum ne keke amu odie ena wusu begu no wo jare papa wo jare papa ebra bi ba dum chedua wo begina your friend say social media so enu TV so ebra no obofo ne your friend say obinim enya ntawantawa kakra wo so na mfo no omo adena adena wo do ho kobo kristoni adena wanfa ho kobo nkremofo anasa bosomsomfo anasa Hindu anasa Buddhafo ene wanya babi agina wanya hu se tam tensamfo na wo keka se wo betimi egu Kristosum chemfre te se wo betimi egu Kristosum wano soro na kan yefoma ankebi wano soro ene kan yefoma ankebi ubewu akoba na Kristosum da so ho ubewu akọ aba na Kristosum bani kaka chese the work a Christopher no eye esu enye movement et se Philadelphia eye esu abusia wakwa ko hwensem no hu se na sofopani adum chedua na so esi ye hyefa e wo gongon bitansem na eno na ebinom ka se sofu na asem o kan ase na eha sofo ne bidodo ono na se asoma no se omra no mesesa Kristosum intade na yenya ma Kristo na nko ne ntokwa na ase yaji Kristo ntokwa ye ko ama no ebi so se da ebi ne papa na ye no okeka kododo enu nte wo se wo mo mfiri nyame kan no esore se ne gongon bita asore ya okeka na adwen e de che papa no ebi so se yenya ma ne nyina mo munyi ne twabre ne so a ana yebehu ne wum ebi so se ye jama nyina bo munyi ko se twabre ne beso a obi nim da twabre ne beso twabre ne so na akra se papa yi emfiri nyame a na omayira kodi na chi no ene doso sen na won so wadwen esichew e won semi a etwa ma yehu e wo comment wo meka usa ha aye too much subscribe my page we ni adoma no so ama upload bia won sa etimi akabi e ya follow ye so e wo Facebook aye too much makra